Darwin təqlimatı öz çağında bütün dünyada fənni yaxtan xoplау bilan qarşılaşa. Әмма Darwinның türlərinin шығышы дип исемләнгән китабы dünya күрүенә 5 ел узгач, Луи Пастер исемле француз биологы бу тәгълиматның яраксыз икәнен фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә исбатлый. Моның хакында ул шулай әйтеп китә. Инде жанлыларның тире булмаган матдәдән барлыкка килү фәлсәфәсе тарихка хаялы язмалар буларак теркәлгән. Егерменче гасырда жанлыларның жансыздан барлыкка килү эзләнүләрен Александр Апарин исемле рус әвремчесе кузгалта. Апарин эзләнүләр нәтиҗәсендә әврем тәгълиматы бүтән жанлыларның уртак атасы дип санаган иң беренче тере күзәнәкнең ничек барлыкка килгәнен ачыклауны максат итеп куя. Аның бүтән сарыф кылган хезмәте уңышсызлык белән нәтиҗәләнә. Моның хакында Апарин шулай ачыклый. Кызганычка каршы, күзәнәкләрнең барлыкка килүе үз иченә әврем тәгълиматын гомумән батыручы каранлык ноктасыдыр. Апаринны дәстәкләгән әвремчеләр яшәмнең барлыкка килүен әврем нәтиҗәсендә икәнен исбатлар өчен төрле эзләнүләр, тикшерүләр үткәрәләр. Бу эзләнүләрнең иң мәшһүр буларак танылганы 1953 елда Американ химигы Стэнли Миллер тарафыннан башкарыла. Эзләнүләрнең берсе Миллерның фикере буенча яшәмнең барлыкка килгән чорда атмосферада булган газны куллануу шартларында үткәрелә. Мондый эзләнүләр нәтиҗәсендә чыннан да берничә органик молекуланың барлыкка килүе күзәтелде. Әмма соңында бу ачышның чынлыкта исә әврем фәлсәфәсен исбат кылмаганы ачыклана. Эзләнүләр вакытында нигезгә алынып кулланылган газның борынгы заман атмосферасы белән һич тә бәйлеше булмаганлыгы уртага чыга. Соңында Миллер үзе дә бу эзләнүнең нәтиҗәсез икәнен таный. Шулай итеп, әвремчеләр яшәмнең барлыкка килүен ачыклау максатыннан башкарган бүтән тырышлыклары да 20нче гасырда нәтиҗәсезлек белән тамамлана. Бер 1998 елда әврем тәгълиматының ныклы тарафчысы профессор Джеффри Бада әвремгә таянган Шир исемле алдынгы бастырмада журналда шуларны ачыклый. Бүгенге көндә 20нче гасырны артта калдырып, 21нче гасырга кергәндә әле һаман да җир йөзендә тормыш ничек барлыкка килгән соравы белән каршылашабыз. Әвремчеләр өчен күзәнәк төзелеше иң чишелешсез киртә булып тора. Мондый төзелешне үз-үзеннән барлыкка килүгә сылтау мөмкин түгел. Бүтән җанлылар да күләме миллиметрның йөзләрдән бер өлеше үлчәмле күзәнәкләрдән гыйбарәт. Кайбер җанлылар хәтта бер генә андый күзәнәктән торса да, барыбер төзелешләре бик катлаулы. Бу барлыклар аларны хәрәкәтләндерүче этәргечләрдән һәм яшәүләре өчен шарт булучы күп яклы сыйфатларга хас булган әгъзалардан гыйбарәт. Тере күзәнәк үз нигезендә бер-берсе белән муамәлә иткән меңнәрчә өлешләрдән тора. Күзәнәк энергия һәм яшәү өчен кирәкле иммун гормоннары чыганагы булган этәргечләрдән гыйбарәт. Аны катлаулы бәйләнешләр теркәүче җайланмалар, тазалау вазифасын башкаручы лабораториялар, һәр хәрәкәтен идара итүче сизгер әгъзалар тәшкил итә. Күзәнәк яшәвен дәвам итсен өчен бу таләпне тәэмин итүче этәргечләрнең бер-берсе белән төгәл муамәләдә булулары шарт.
Her яклап катгый рәвештә корылган мондый төземнең үз-үзеннән барлыкка килүе һич тә мөмкин түгел. Бүгенге көндә иң алдынгы җиһазлар белән эш итү дәвамында тере булмаган матдәләрне катыштырып, терелекне барлыкка китерү эзләнүләре нәтиҗәсезлеккә иреште. Күзәнәк булдыру эзләнүләре бүгенге көндә мантыксыз икәнлеге ачыкланды һәм тукталды. Әврим фәлсәфәсе бүгенге көндә дә иң алдынгы эзләнүләр нәтиҗәсендә булдырыла алмаган мондый катлаулы төзелеш үз-үзеннән барлыкка килгән фикерен ташый. Математика һәм астрономия тармакларында таныклы булган Америка галиме Фред Хойл үз-үзеннән барлыкка килә алу тәгълиматының яраксыз икәнлеген шундый үрнәкләнешәсендә чагыштыра. Тере күзәнәкнең үз-үзеннән барлыкка килү мөмкинлеге Boeing 747-нең чүпчар өеменнән җил давыл нәтиҗәсендә үз-үзеннән килеп чыга алуына тиң. Бүгенге биохимия күзәнәкнең генә түгел, хәтта үз эчендә ташыган ДНК молекуланың төше дә бик катлаулы төзелешкә ия булганлыгын ачыклый. ДНК молекуласының төзелеше 1955 елда Джеймс Уотсон һәм Фрэнсис Крик исемле ике Американ галиме тарафыннан ачылды. Шулай итеп, моңа хәтле тереклек күзәнәге гади төзелешкә ия булуы дип танылган фикеренең ялгышлыгы һәм чынлыкта күзәнәк бик катлаулы төзелешкә ия икәнлеге уртага чыкты. Ачышы өчен Нобель премиясе казанган Фрэнсис Крик үзенең әвремче булуына карамастан, дезоксирибонуклеин сиркәсенең үз-үзеннән барлыкка килү тәгълиматының яраксыз икәнлеген танырга мәҗбүр кала. ДНК һәр күзәнәктә урнашкан бик катлаулы төзелешкә ия үрем шикелендәге молекула. Бу вакыт үзәрендә тән төзелешенә хас булган бүтән җисми сыйфатлар хакында билгеләр теркәлгән. Күз төсе, эчке агъзалар һәм күзәнәк төзелешенә хас сыйфатлар хакында билгеләр дә ДНК эчендә теркәлгән. ДНК сыры 4 молекул вакчыгыннан гыйбарәт. Аларның һәр берсен хәреф буларак күз алсак, ул вакытта ДНК вакчыгы исеме 4 хәрефтән торган билгеләр саклаучы китапханә белән чагыштырырга мөмкин. Җизем хакында бөтен билгеләр дә шул китапханәдә тупланган. Әгәр дә бу билгеләрне кагаз битенә күчереп яза башласак, ул вакытта миллион битле зур күләмле урын кирәгер. Мондый язма үз зурлыгы белән Британника исемле энциклопедияны 40 мәртәбә узар. Бүтән бу билгеләр микъдары миллиметрның йөзләрчә өлешләреннән беренә тиң күләмле күзәнәк төшенә теркәүле. Фәнни эзләнүләр нәтиҗәсендә бер шей калга кадәр ДНК чылбыры үз эченә бүгенге көнгә кадәр бастырылган бүтән китаплар күләмендәге билгене туплауга җитәрлек икәнлеге хисапланды. Мондый сыйфатка ия төзем һичшиксез үз-үзеннән барлыкка килә алмый. Бүтән барлыкның тик томалдан үз-үзеннән барлыкка килгәнен фаразлаучы әврем фәлсәфәсе мондый катлаулы төзелешкә ия булган ДНК молекуласының ничек барлыкка килгәнен ачыклауда көчсез. Аксым, ДНК, күзәнәк буларның барысының да чыганагы кимчилексез яратылыш. Мондый бөек яратылышны кабул иткәннән соң, инде буларны башкарган һәм соңсыз кудрәткә ия булган яратучының барлыгын да кабул итү кирәкле. Кеше нинди генә җан иясен күзәтсә дә, аңарда яратучының акылын чагылдыручы билгеләр табыр. Табигатьтә булган миллиардча тереклекнең һәр берсе һәвәскәрле дәрәҗәдә кимчилексез сыйфатка ия.
һәм аларның һәрберсе үзен яраткан яратучының барлыгын ачыклый. Ул җирне, күкне һәм алар арасындагы булган нәрсәләрен яраткан Аллаһ. Evrim felsefesine күрә булган яшәүнең барлыкка килү фаразлавы инде бүтән фәнни тармаклар белән дә хакыйкатьтән тыш бер хыял икәнлеге исбатланды. Табигатьтә бер күзәнәкнең җисемгә һәм соңында миллионнарча сыйлы барлыкларга әверелүен исбат кылучы бер үрнәк тә очрамый. Evrim ağışına etərgiç bularaq xizmət etişi şartlarını Charles Darwin fikri boyunca tabii saylanış başqara. Bu ağışqa anın tarafından verilən əhəmiyyətini öz kitabın tabii saylanış usulları bilən türlərinin barlıqqa kilüvü deyip isimləndirilgəndən anlap bula. Tabii seleksiya tabii saylanını anlata. Darwin fikrine göre kayber tabii şartlarda türlerinin bari tek en güçlü bulganı ya ise yeni şartlara en iyileşkenliğine yaşayın devam ete ala. Öz kitabında bulanlar kütüğüne hücum etülü neticesinde en güçlülerinin isen kalığın örnek etip getire. Vakit uzu bilen bulanlar kütüğü en güçlü bulganlardan gına ibaret. Şundan da mındi tertip yaşanı. Әмма аның ярдәмендә бер кайчан да буlanlar башка төрле барлыкларга, мәсәлән атларга әверелмәс. Табигый сайланыш көчсез һәм ширле булганнарны тышка чыгарып, сау булганнарның нәселе дәвам итүенә ярдәм итә. Бу сәбәптән ул берничек тә әверелү үзгәрешләренә китерә алмый. Дарвин үзе дә бу кыенлыкларны аңлый. Türler kilip çıgışı isimli kitabının tabii saylanış ya ise dağın da iyileşkenlerinin isen kalıları isimli başlığında faydalı özgərişlər bulmağı uçurağında tabii saylanış ni bulsa da başqarırğa güçsüz deyip tanıy. Darwin'in faydalı özgərişlər məsələsində tuğan soravlarına Jean-Baptiste Lamarck isimli Fransız biyologu fikri təsir etdi. Lamarck'a göre canlılar yaşayışları boyunca keçirgen cismi özgərişlərin gelecek nesillerge eriştirerler. Nesilden nesilge jıyılgan bu üzənçilikler neticesinde yeni türler barlığa kile idi. Örneği Lamarck'a göre
Jirafflar bulanlardan yukarı ağaçlardaki yapraklarını aşar için suzula nesilden nesilge muyunları uznayu sebeple kilip çıkanlar. Bu frazlalarga göre nesilden nesilge atadan uluna kulları şabılgan ışrakta koşup kilgen özgerişler neticesinde bilgili bir vakittan soň bu nesilde kulsuz balalar doğurga tiyiş. Bunlardan tesirlengen Darwin de okşaş örnekler biri. Türlerinin kilip çıgışı isimli kitabında azık tabur için suğa kirgen kayber ayularının zaman utu bilen kitlarga evrilgenin bildirgen idi. Darwin bilen Lamarck ikisi de hatalana. Alar tarafından ortağa atılan fikirler biyologiyadagi kanunlara kapma karşı hileydi. Alar zamanında genetika, mikrobiyologiya, biyokimiya gibi fani tarmaklar bulmağı sebeple nesillik tertibi de bilgili tugul idi. Bularını bilmeşi Darwin hem Lamarck nesil üzünçeliklerinin kan bilen kuşkenin faraz kılalar. Fennin bik tüben derecede buluğu sebeple mantıktan tış hem nigizi macerağa tayangan evrim talimatı o zamanda seyir bularak duyulmuy. Darwin farazları fenni icatlarda da çağılış göre. Öz talimatının nigizi bik zayıf bulganın anlauşı Darwin bir de tınış tugul idi. Hem talimat karşılaşkan navrlıklar isimli kitabında şularını bildire. Katlavlı əğzanın bir artlı kilip turuşu özgerişler neticesinde barlığa kilüğü mümkün tugul ikenligi açıklansa, ol vakitte benim talimatım nigizinden çatınap jimirilir. Darwin'in kurkulları anın ölümünden soň kıska vakit uzu bilen şınlıkka aşa başladı. Gregor Mendel isimli Avstriya botanigi tarafından yazılgan genetik tertibi hakkında aşışı, Darwin hem Lamarck farazların bütünley yaraksız kaldıra. Asır başında yetişip kilüşü genetika tarmağı nesilden nesilge cismi üzençilikler tugul, abartı genlargına kuşkenin ispatlый. Yaşam devrinde toplangan cismi üzençiliklerinin kileşek nesilge kuşuğu neticesinde yana türlerinin barlığa kilü felsefesinin yaraksızlığı şulay itip açıklandı. Bu işrakta da Darwin nigizge algan tabiiy saylanışka nigizlengen evrim bir neçik de özgerişlerge sebep bula almas idi. Kıskası, tabiiy saylanış evrildiruden tış bulgan tertip. Şulay etip Darwin tarafından çıkartılgan felsefe indi jimirildi, hem yaraksız buldu. Evrimçiler tarafından bütün 20. asır davamında sarf etilgen izlenmeler tabiiy saylanışta evrimning bir nidi qatnaşı bulmağanın gına açıqlay aldı. Colin Peterson isimli İngiliz paleontologu şunu açıqlay. Tabiiy saylanış nigizinde yana tür çıgaru ya ise mına yakın birer aşış bulduru bir kimning de kulundan kilmedi. Bugünkü günde neodarwinizm için bu en şitrikli mesele. Bunlardan tış 20. asır fəni tiri cisimlərinin düzülüşü hem ağzılarını başqargan işçənligi öz nigizində tügel tertipli joylanmağa tin ikenligin ispatladı. Birgine de bulsa ilimte yoqlığı şartlarında bu tüzem yaraksız halga kelir. Kıskartuğa yaraksız tertip isimin taşışı özünçəlik munday tüzülüşünün bir mizgilde tulayım halde barlıqqa kelgenligin açıqlay. Munday ispatlaw tiri cisimlerinin nindidir vakit içinde türlü tesirler neticesinde yetişüleri fikrin taşışı evrim talimatın bütünlüğü yok ite. Darwin yurağan saylanışının hiç de evrimge has bulmağı açıklangandan soň evrimçiler tarafından bu felsefede nigizinden alıp özgertüler başkarıldı. Allar tabiiy saylanış anlayışın mutasiya bilen tingli. Mutasiya, tiri cisimlerge radiasiya hem himik maddeleri yardımında işlengen tışkı tesir neticesinde barlıkka kelgen özgerişler. Evrim felsefesine göre tiri cisimler turudan turu mutasiya neticesinde özgeriş geçirgen. Şınlıkta ise mutasiya tirilikning DNK'sını jimirip canlılarga zarar getiredir.
Bugünkü günge hatli hiçbir laboratoriyada mutatsiya izlenüleri faydalı neticeye getirmedi. Mutatsiya yardımında birer türlü canlının yana ağzalarga, mesela reptiliyanın kanatqa, yaisa soqırının kuzga top buluğu mümkün tugil. Evrimçiler tarafından yana tür tiriklik barlıqqa getiru izlenüleri onlarca yıl devam eder. Canlılarga radiatsiya yardımında tesir etu için alıp baruları neticesinde imgengen hem zor kimçiliklerge iyi bulgan türler buldurudan tış birini de başkara almıyorlar. Jemiş kurtları üstünde ütkerilgen izlenüler mutatsiyanın barı tekimge tüşü, uturuşu hem bir de faydalı tugul ikenligin açıqlayır. Mutatsiyalar DNK'ga xos bulgan tügellikni tertipsiz halga getirip canlılarını kutuşkuş yemsizlikka getiradir. Bugünkü günde tanıklı evrimçilerinin birisi Richard Dawkins, yana tür genlerini mutatsiya yolu bilen bulduruğa örnek getire alasızmı soravına bik derin uylanıda kaldı hem cevap kaytara almadı. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Bütün izlenüler de tüzülüşü bir katlavlı tertipke iyi bulgan hem tik tumaldan barlıqqa kile almagan tiriklik bilen bizni karşılaştıra. Öz-özünden bütün ülüşleri de birkitilip barlıqqa kile almagan saatinin heveskeri bulgan kibik. Şulay yok canlılar dünyası da öz-özünden tik tumaldan barlıqqa kile almagan. Anın da öz yaratıcısı bunlarını yoktan bar kılgan. Alem bütünlüğü bilen kimçiliksiz yaratılışqa iyi. Büyük akıl iyesi bulgan yaratışını açıqlavşı sıfatlarga iyi bulgan canlılar dünyası buna bir örnektir. Kişinin barlıqqa kilüvi de evrim felsefesi tarafından yaşirinirge tilengen bir mucizadır.
Evrim felsefesine göre en elek bir kuzenekli tiriklik barlığa kelgan. Anları türlü özgürlükler neticesinde yüzlerce milyon yıl devamında umurtkasız dengiz hayvanlarına, sonundan ise balıklarga evrilü geçirgenler. Eğer de bunday farazlov dürüst bolsaydı, ol vakitte yaşam dövründe keşiş ara türlerinin de bululları kiregir. Onlardan örnek etip, sürünüşçüler reptiliya bilen kuşlar arasında köşme türünden milyonlarca canlılarının yaşayan bulganlıkları kirektir. Bu hayvanlar kimşilikli tüzülüşke yani kamil bulmagan ağzalarga iya bululları kiregir. Munday hayali canlıklarga Darwin orta köşişi türleri ismin biri. Özünün təqlimatın izbatlar için bunun negizi bulaşaq bu türlerinin kaldıklarının tabuluğu kirekli ikenin Darwin yaxşı anlay. Hem türlerinin kilip çıkışı kitabında şularga öndev yasay. Eğer de benim təqlimatım dürüst iken, ol vakitte tarih boyunca yaşap kelgen sansız keşiş ara türlerinin buluğu kirekli kaldıklar hayvanlar fosilyaları arasında bulurga tiyiş. Ortağa çıkan kazılmalar arasında keşiş ara maceralı tür kaldıkları bulmaganlığın Darwin bileydi. Şuna göre bunun hakkında öz kitabında ayrım bir soru ko'tara. Eğer de bir tür ikinci türden kişkine özgürlükler neticesinde barlığa kelgen iken, ol vakitte nege biz haman bu keşiş ara türlerinin fosilyaların taba almayız? Allar sansız külemde bulurga tiyiş. Ama ne işin son? Biz yer astındagi katlamlarda bu fosilyaların taba almayız. İtibarlı izlenimler neticesinde bunday hayali kaldıklarını gelecekte ortağa çıkacağına Darwin ışana. Bunun sebeple anı desteklevşi evrimciler 140 yıl devamında yeryüzünün bütün yağında da keşiş ara türlerin izlev işini alıp bardılar. Bu izlenimler neticesizlik bilen tamamlandı. Darwin'in hiyalında yaşap kelgen keşiş ara türleri maceradan tış bir ne tugul idi. Derek Ager isimli tanıklı İngiliz paleontologu özünün evrimçi buluğuna qaramasdan şularını açıqlay. Bizning ağırlıklar şulardan ibaret. Kaldıklarını hem türlerin jintiklab öğrengende biz şunday barlık bilen karşılaşabız. Türlerinin kilip çıkışı özgürlükler neticesinde tugul, akinet bulgan. Fosilyalar uçragan en burungu yer katlamı Kembri katlamıdır. Ana yakınça 530-500 milyon yıl. Kembri katlamına kadar uçragan katlarda bir güzenekli canlılar kaldıklarından başka fosilyalar uçramay. Kembri şurunda bir vakitte türlü suydagi canlılar barlığa kele. Alar bir-birinden katgı rövüşte ayrılalar. Bir mezgilde 30 türlü meduza, ekem-tökem, dengiz yıldızı kebek umurtkasızlar ortağa çığa. Munday canlılar tenge has bulgan kan aylanışı sıman katlaulu tüzülüşke iya. Örneği trilobit көзі, iki katlı linza sıman yüzlerce ölüşten ağza tüzülüşü yardımında işlevşi yaratılış mucizasıdır. Bu ise Darwin felsefesinin canlılar hakkında gadi tüzülüşten katlauluğa özgürlükleri arazın kiri kağışı. Bunlardan tış, munday ölüşlerden ibaret bulgan trilobit көзі 530 milyon yıl içinde bir nindi özgürlük geçirmegen. Munday tüzülüşlü көзге iya bulgan canlıların örneği ene qarağı, hambal kurtu. Evrim felsefesinin farazına göre canlılar özlerine kadar tağın da gadi tüzülüşke iya bulgan tirikliklerden barlığa kelgen bulurga tiyiş. Şulay etip, trilobitlarga kadar Kembri şurunda hiç nindi tiriklik de bulmagan. Bu şurga has bulgan canlılar
уртак аталары булмаган килеш кинәт бер үк вакытта барлыкка килгән. Әвре фәлсәфәсенең иң таныклы якташы булган Ричард Докинс шуларны ачыклый. Кембридж шырында хас булган җанлылар шундый вакытта һәм халәттә барлыкка килделәр ки, бернинди әврем тарихы булмаган да сыман. Мондый шартлар әврем тәгълиматының хаталы икәнлеген фаш итә. Дарвин үз китабында шуларны язды. Әгәр дә төрләрнең күплеге бер үк суйга теркәлгән булса һәм үз яшәешен бер үк вакытта һәм барысы бергә башлаганнар икән, ул вакытта мондый шартлар минем табигый сайланыш ысулы белән барлыкка килгән төрләр хакында әврем фәлсәфәмне җир белән тигезләрләр. Дарвин бик курыккан мондый шартлар инде Кембридж шырында барлыкка килгән. Кембридж аркасыннан барлыкка килгән катламнар хайваннарның кинәт барлыкка килгәннәрен испатлый. Хайваннарның төп төркемнәре булган балыклар, кошлар, амфибиялар, сөрүнүчләр, дүрт аяклылар барысы да бер үк вакытта һәм кимчелексез төгәл төзелешкә ия буларак җир йөзендә барлыкка килгәннәр. Бу төркемнәр арасында әвремчеләр тарафыннан фараз кылынган күчеш ара булучы һич бер хыялый җәнлек очрамый. Эзләнүләр нәтиҗәсендә фасилияләр ачыклаган билгеләргә таянып, җанлыларның бер-береннән аерым буларак һәм Аллаһ тарафыннан яратылганнары өчен барлыгы уртага чыкты. Марк Зарнецкий исемле әвремче палеонтологы әйтеп киткәннәр белән тулай мирзалаша. Калдыклар казылмалары уртага чыгарган билгеләр әврем тәгълиматына киртә булып торалар. Бу билгеләр бер тапкыр да әвремчеләр тарафыннан көтелгәннәрне испатламадылар. Дарвин өмет иткән кешиш ара төрләре булганлыгы фикерен дәстәкләячәк урынына төрләрнең бер вакытта барлыкка килүләре киресенчә җанлыларның Аллаһ тарафыннан яратылу фикерен уртага чыгарып сала. Моннан тыш, йөзләрчә миллион ел элек яшәп килгән хайваннар калдыклары бүгенге хайваннардан һич тә аерылмый. Мәсәлән, 400 миллион еллык акула скелеты бүгенге көндә яшәп килүче акула төзелешеннән һич тә аерылмый. 100 миллион еллык кырмыска төзелеше белән бүгенге кырмыска төзелеше арасында да 135 миллион ел арасы булган энә карага арасында да 100 миллион ел элек туган ташбака белән 55 миллион ел арасы булган ике ярканат арасында да аерма юк. Бөтен бу җәнлекләр Аллаһ тарафыннан яратылган һәм бернинди дә әврем үзгәрешләрен кичермәгәннәр. Әвремчеләр тарафыннан мөһим дип беленгән фасилияләр фәнни эзләү нәтиҗәсендә хыялый булган кешиш ара төрләрдән тыш берни булмаганлыклары һәм әһәмиятсез икәнлеге испатланды. Бу әһәмиятле дип саналган калдыкларның берсе целикан балыгының фасилиясе иде. Әвремчеләр күп еллар ташыган фикерләренә күрә, бу балыкка корылыкта яшәүче хайваннар сыйфатлары хас иде. Моңа үрнәк итеп, аның гади төзелешле аякларын һәм ярым үпкәне теркиләр иде. Целикант хакында төшенчәләр фәнни нәтиҗә буларак күрсәтелә иде. Хәтта бу балыкның судан корыга чыгып баруын сүрәтләүче әкият рәсеме дәреслекләргә теркәлде. 1938 елны Һинд океанында тере целикант тотылганнан соң, әвремчеләр бик тетрәүгеч гаҗәпләнү кичерде. Ул дәвер балыгы белән бүгенге целикант арасында бернинди аерма юк иде.
Silikon balığına evrimciler tarafından uylap çıkarılgan ayaklar da, öpkeler de has түгел. Bulardan tış, sudan kuruğa çıkışı bularak dip bildirilgen su hayvanı 180 metr tirenlikten yukarı minmevşi jenlik bulup çıktı. Evrimciler tarafından keşiş ara diye bildirilgen tür aldıkları Archaeopteryx kuşunun fasilyeleriydi. Bu hayvana evrimciler tarafından yarım sürünüşü, yarım kuş bulgan, ışığa alma şişenlik sıfatları terkeldi. 1992 yılda Archaeopteryx'nin 7. fasilyesi tabılgandan soň ışırga kirekli bulgan kökrek toktası bu kuşka has bulganlığı ortaga çıktı. Bular neticesinde Archaeopteryx tulayım kuş bulganlığı ispatlandı. Bugünkü günde yaşap kelüşü kuşlarda da Archaeopteryx'ka has suyak düzülüşü buluğu bu jenlikinin keşiş ara tür bulmaganlığın açıkladı. Bugünkü günün en tanıklı evrimcisi bulgan Jay Gould isimli Harvard Üniversitesi'nin paleontologu evrimciler tarafından Archaeopteryx hakkında verilgen farazının hatalı ikenin tanıyor. Türlü hayvan türkümün gözetken vakitte onların evrilü aşağı ütüleri mümkün bulmaganlığı ortaga çığa. Meselen, özüne has bulgan madde alışını sıfatları, metabolizm hem başka türlü su tiresinde yaşav için gerekli sıfatlar has bulgan balıkның bulardan gümümen ayrımalı bulgan sıfatlarga has kuruda yaşavşı hayvanga evrilüğü hiç de mümkün түгел. Kurulukta yaşap kelüşü jenlikler de bir-birinden qatgı ayrılalar. Evrimciler fikrine göre kuşlar jay ihtiyarı neticesinde sürünüşlerden barlıkka kelgen. Ama sürünüşler soğuk kanlılar türkümü bulsa, kuşlarga ise kiri sıfat has. Kuş təni katlavlı tüzülüşke iya bulgan qavrıylары bilen kaplangan. Sürünüşler ise bir nersege oxşamagan tenkeler bilen kaplangan. Şulay uq kuşlarga bütün kuruluk hayvanlarında gözetilmegen ayrım türlü öpke tüzülüşü has. Kanatlarının ise aerodinamik kanunlarına kilişken tüzülüşü evrimciler tarafından bir neşekte anlatılmıyor. Kanatlarının az-azlap kilişüğü mındı yarım kanatlı kuşlarının ışığa almağına getirir idi. Evrimcilerin fikirlerinden birisi sürünüşlerinin başka tür bulgan kurulukta yaşap kilüşü jenliklerden barlıkka kilüğü. Ama bu türkümler gümümen birbirinden ayrılmalı tüzülüşke iya. Birşüleri sürünüşler yumurka salar. Başka tür kurulu hayvanları tiri kiliş tuduralar. Sürünüşler təni tenkeli kabuk bilen kaplangan. Başkalarınınkı yün bilen. Şulay uq kurulukta yaşavçı jenliklerge has bulgan süt imi sıfatları evrimciler tarafından açıklana alınır. Burunlu hayvanlar kaldıkları üstünde izlenmeler alıp baru neticesinde evrimciler kişinin maymaldan kelip çıkkanın ispatlar için bütün güçlerini sarf etti. Bugünge hatlı küp ölüşü yuqa çıkkan gümümen 6500 suydan maymul türü var. Onlarının hava hamzur bulgan baş suya kaldıkları evrimciler tarafından öz talimatları için negiz etip alındı. Hayvanların baş suyakları bilen yuqa çıkkan kişiler kabilelerinden kalgan baş suyakları fasilyelerini katıştırıp evrimciler kişilerinin barlığa kelgenine özlerince bir felsefe kurdular. Mınti felsefenin negizi Avstralopitek isimli yuqa çıkkan maymullar türkümü teşkil eder. En birinci bulu bu fasilyeler Raymond Dart isimli paleontolog tarafından 1924 yılda tabıla. Evrimciler fikrine göre ismi Künyak maymulu manasında bulgan maymul kişi sıman bularak tanıla.
Шул ук вакытта австралопитек сөякләре шимпанзе төзелешеннән бер дә аерылмый. Бу чынбарлыкка каршы чыгып, әверемчеләр австралопитек ике аякта туры йөрүче булганлыгы фикерен уртага салалар. Әмма мондый тәгълимат Соло Секерман һәм Чарльз Окснат исемле бөтен дөньяга таныклы ике палеонтолог тарафыннан кире кагыла. Шулай итеп, алимнар тарафыннан кеше башлангычы буларак фаразланган австралопитек чынлыкта юкка чыккан маймыллар түре икәнлеге исбат ителде. Әверемчеләр тарафыннан хыялый сыйныфларга бүленгән Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens фасилияләре чынлыкта төрле кабилә кешеләренең калдыклары булып чыкты. Бу казылмаларны күзәтү нәтиҗәсендә бүген яшәп килүче кешеләр белән бернинди аермасы булмаганлыгы исбатланды. Бары тик баш сөякләренең аермасы гына күзәтелде. Әмма бүгенге көндә дә төрле милләтләргә дә мондый аерма хас. Homo erectus төркеменә керүче баш сөякләре белән бүгенге көндә яшәүче кешеләр арасындагы аерманы таныклы палеонтолог Ричард Ликей шулай аңлата. Мондый аермалар төрле җирлекләрдә яшәп килүче кабиләләргә хас булган үзенчәлекләрдән тыш башка бер нәрсә түгел. Әверемчеләрнең үз фәлсәфәсен җәмгыятькә сеңдерү өчен төп җиһазлары ялган тәгълимат. Әверемчеләр дәреслекләренә теркәлгән кешенең әверелүен аңлатучы маҗаралы рәсемнәр булар барысы да нигезе булмаган хыялый нәрсәләрдер. Бу рәсемнәрдә кеше сыман юн белән капланган тәнле маймыллар сурәтләнгән. Кайбер вакытта бу җанлыларның тормышларыннан бер мизгиле тасвирлана. Мондый ачыклаулар исбатланмаганлыкларына карамастан, җәмгыять акылына сеңеп калучан. Хәтта иң таныклы фәнни басмаларда да аңлатмасы яшәм тарихының шәҗәрәсе дип танытылган мондый ялган өчен урын аерыла. Әверемчеләрнең маҗаралары мондый адымнар белән генә чикләнде. Алар үз хыялларын киңәйтеп, ярым кеше, ярым маймыл катнашкан фильмнар төшерә. Чынлыкта исә булар барысы да ап-ачык ялган. Үзләренең тәгълиматын дәлил итүче дип санаган бердән бер нәрсә ул фибол баш сөягенең берничә калдыгы. Сөякләр өстендә үткәрелгән эзләнүләргә таянып, берничек тә чәч, тире, борын төзелеше, колак, ирен һәм тәннең башка әгъзалары хакында нәтиҗә ясау мөмкин түгел. Әверемче галимнәре бу тукымалар хакында бернинди фасилия эзләре калмаган хәлдә үз фикерләренә күрә нәтиҗә ясыйлар. Хәтта буларны тәртипкә салу хәнәсе дә булдырганнар. Энс Хуттон исемле Гарвард университеты вәкиле бу рәсемнәрнең фәнни яктан бернинди әһәмият ташымаганын ачыклый. Нәкъ шундый ук ысул белән сез дә бүрек баш сөяге хакында аның берәр фәлсәфәче, аннары берәр маймылга хас икәнен фараз кыла аласыз. Кеше фасилияләренә таянып, мондый ысул ярдәмендә үткәрелгән эзләнүләр фәнни яктан бөтенләй яраксыз. Һәм чынлыкта бары тик кешеләрнең фикере белән идарә итү ниятеннән башкарыладыр. Булар барысы да ялган гына. Әверемчеләр бу эзләнүләрдән ала китә алмады. Бүрек баш сөягенә күп төрле йөз килештерә алалар.
Alar tarafından Zanjantrop isimli bir fosilyani 3 türlü itip tertipke salulları artefaktlarını bulduru meselesinde evrimçilerinin nişik girip bitkenliklerine apaşık örnek bulup dura. Öz maceralarına bağışlap resimler yasağı bilen çeklenmegen evrimçiler yalgan bir yasalma buldurudan da baş tartmadılar. En tanıklı fenni yalgan örneği 1912 yılda Charles Dawson isimli İngiliz evrimçisi tarafından uylap tabılgan Piltdown skeleti idi. Bu yasalma kaldığı kişi bilen maymunla eylevşi keçiş ara şılbırından en mühim ülüşü bularak көрсәтелdi. ...1949 yılda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida bu skeletning kishi bosh suyagine biriktirilgan orangutan iyagidan iborat bir yasalma ekanligi ochiqlandi. 1922 yılda bir tish qoldig'inag'ina negizlangan evrimchilar xiyoliy bo'lgan Nebrasets isimli keçiş ara türü o'ylab topalar. Hatta mümkinchilikdan foydalanib bu qoldiqni Latin tilinden alıngan Hesperapithecus haroldoki tesirli kuşamatı bilen bizep bir neçe maceralı resim düşürdüler. Sonunda ise Nebrasets negizi bulgan tişning nibari qaban tişi bulganlığı ortaga çıktı. Dalil bularak tanıtılgan köpkine baş suyagi qaldiqlari şınlıqta evrim felsefesinin ispatlav üçün yaraksız ekanligi açıklandı. Şiksiz hakikat olarak 1856 yılda көрсәтелгән Neandertalets 1960 yılda faş etildi. 1912 yılda ispatlauçı olarak көрсәтелгән Piltdown 1953 yılda qagılışsızlık derecesini yoğalttı. 1959 yılını isbatlauçı kebek көрсәтелгән Zanjantrop da 1960 yılda yaraksız olarak tanıldı. Monday açıqlaular buluğa qaramasdan, әлі hamon da AQSh ham boshqa ko'pgina davlatlarda bu bosh suyaklari haqiqat bo'larak xabarlarda ham evrimga negizlangan kitoblarda chog'ilish topa. Jamiyatning zo'r ulushi evrim ta'limotining fanga negizlanib isbot etilganina ishona. Eng taniqli evrimchilar tarafından faraz qilingan köpgina yolg'on açıqlauları kishilarning ota-bobolari bo'larak maktab darsliklarida chog'ilish topa. Evrimchilarning haqiqatni yashirga tirishishlarına qaramasdan, ul apachiq jonlilar turlari bir vaqtda borliqqa kelganlar. Ham kimchiliksiz holda, ya'ni ular yaratilganlar. Her türlü özüne has bulgan qabatlanmaz sifatlı kılgan yaratuşu, tabiatının hocası bulgan Allah.
Эй инсан, өстен кәрәм сахибы булган Раббыңа каршы, сине алдаткан нидер? Ул Аллаһ, сине хак кылды да әгъзаларыңны төзәтте.